لہذا یِتھ کٔنۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِمن اہل بیتن ادب دِوان اوس یِمن اہل بیتن ادب کران اوس یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٲجِب کہِ أسۍ گژھو یِمن ادب کرٕنۍ وۄنۍ اگر نہٕ کانٛہہ شخص یِمن ادب دی کِہینۍ وۄنۍ اگر نہٕ کانٛہہ شخص یِمن محترم زانہِ کِہینۍ گویا تٔمۍ ٹھُکرو پیغمبر سُنٛد قول گویا تٔمۍ ٹھُکرو خۄداے سُنٛد قول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو خیر الناصرین ومعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٚیہِ لٹہِ خوش آمدید تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ لٹہِ سٲنِس ادبٕکِس بیٚیِس أکِس پروگرامس منٛز یتھ منٛز أسۍ ادبُکُے درس برونٛہہ کُن پکناوو ادبٕکۍ کٮ۪ن کینٛژن مطالبن کُن بیٚیہِ کینٛہہ تذکُر دِمو اسہِ نِش چھِ کینٛہہ چیٖز کینٛہہ گِران قدر چیٖز خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ طوفہٕ میٖلمٕتۍ اسہِ تہٕ یِمن مُقابل سون ادب کرُن واجب چھُ یِمن مُقابل اسہِ ادب کرُن لازمی چھُ یِمن خٲطرٕ سون ادب آسُن ضروٗری چھُ تِم کٕم چیٖز چھِ یِمن خٲطرٕ سون ادب ضروٗری گژھِ آسُن تِم کرو انشاء اللہ أزکِس درسس منٛز بیان گۄڈنیُک یُس چھُ تِم چھِ نامے خۄداوند یعنی خۄداے سُنٛد ناو ییٚتس تہِ أسۍ خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪مو خۄداے سُنٛد ناو گژھِ نہٕ ژھوٚر ہیوٚن بلکہِ خۄداے سٕنٛدِس ناوس سۭتۍ گژھِ ادب کرُن ادبہٕ سان گژھِ خۄداے سُنٛد ناو ہیوٚن ادبہٕ سان بمانا کیاہ چھُ کیاہ یعنی سید ابن طاووس اکھ بُزرگ تریٖن علماو منٛز ٲسۍ یِم ییٚلہِ تہِ خۄداے سُنٛد ناو ٲسۍ لیکھان یِم ٲسۍ دپان خۄداے سُنٛد ناو گژھِ ادبہٕ سان یُن یِم ٲسۍ نہٕ ژھوٚرُے لیکھان اللہ یِم ٲسۍ نہٕ ژھوٚرُے لیکھان خۄدا کینٛہہ بلکہِ یِم ٲسۍ لیکھان اللہ جل جلالہُ یا امام خمینی علیہ رحمتہِ اگر أسۍ وٕچھون تِم تہِ ٲسۍ نہٕ زانٛہہ ییٚلہِ تِم خۄداے سُنٛد ناو لیکھان خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪ہن تِم ٲسۍ نہٕ زٕہٕنۍ لیکھان ژھوٚر بلکہِ تِم ٲسۍ لیکھان خۄدا وندِ مُتعال تِم ٲسۍ لیکھان خۄدا وندِ سُبحان یعنی امام خمینی علیہ رحمہ ٲسۍ اَسہِ ہیٚچھناوان أچھو کِتھ کٔنۍ گژھِ خۄدایس سۭتۍ ادب کرُن کِتھ کٔنۍ گژھو أسۍ خۄداے سُنٛد ناو ادبہٕ سان ہیوٚن کِتھ کٔنۍ گژھِ اَسہِ سون ادب آسُن خۄداے سٕنٛدِس ناوس مُقابل دوٚیِم ادب در برابر حضرت رسول اکرم در برابر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ادب در برابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دپان یُتھُے پیغمبر سُنٛد ناو آسہِ یِوان اُمتین پٮ۪ٹھ چھُ اُمتِ مُسلِمس پٮ۪ٹھ چھُ فرض سپدان کہِ یِم گژھن أمِس پٮ۪ٹھ صلوات سوزٕنۍ یِم گژھن أمِس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن اہل بیتن پٮ۪ٹھ صلوات سوزٕنۍ یِتھ کٔنۍ اَسہِ پتھ کُنتھ ووٚنمُت چھُ کہِ یِمن پٮ۪ٹھ صلوات سوزنس کوٗتاہ اجر کوٗتاہ ثواب چھُ سُہ چھُ اَسہِ پتھ کُن عرض کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ تہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد ناو آسہِ یِوان تمہِ ساتہٕ گژھِ صلوات ضروٗری پرٕنۍ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یہِ چھُ ادب سۭتۍ سۭتۍ چھُ ادب یہِ کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ گرس منٛز گژھِ ضروٗری اکھ نتہٕ اکھ فرد آسُن محمد ییٚمِس ناو آسہِ یِتھ کٔنۍ اَسہِ نِش رِوایت چھِ کہِ یتھ گرس منٛز نہٕ محمد ناو آسہِ کِہینۍ یتھ گرس منٛز نہٕ اہل بیتو منٛز ناو آسہِ کِہینۍ تتھ گرس منٛز چھنہٕ خۄداے سٕنٛز رحمت گژھان کِہینۍ تہِ نہٕ لہذا اُمتین پٮ۪ٹھ چھُ فرض مُسلمانن پٮ۪ٹھ چھُ فرض کہِ حتمن گژھِ اکھ ناو کم از کم محمد آسُن گرس ترٛیٚیِم یِمن مُقابل اَسہِ ادب گژھِ آسُن یِہنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ ادب گژھِ آسُن تِم چھِ معصومیٖن اکرام تِم چھِ معصومیٖن کرام یِہنٛدِ خٲطرٕ گژھِ سون ادب یِتھ کٔنۍ آسُن یِتھ کٔنۍ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم یِمن ادب دیُت یِتھ کٔنۍ خۄدا وندِ کریٖمن یِتھ کٔنۍ یِمن ادب دیُت قرآنس منٛز چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ آیات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یِہنٛدِ خٲطرٕ حدیث فرمٲمٕتۍ ییٚلہِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو یِہنٛدِ خٲطرٕ حدیث وَنہِ خۄداین یِہنٛدِ خٲطرٕ آیات وَنہِ گوٚو یِم آیات تہٕ یِم حدیث چھِ بناوان یِمن محترم یِم آیات تہٕ یِم حدیث چھِ یِمن بناوان اعلیٰ تریٖن شخص بعد از خۄدا تہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یِتھ کٔنۍ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یِمن اہل بیتن ادب دِوان اوس یِمن اہل بیتن ادب کران اوس یِتھ کٔنۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٲجب کہِ أسۍ گژھو یِمن ادب کرٕنۍ وۄنۍ اگر نہٕ کانٛہہ شخص یِمن ادب دی کِہینۍ وۄنۍ اگر نہٕ کانٛہہ شخص یِمن محترم زانہِ کِہینۍ گویا تٔمۍ ٹھُکرو پیغمبر سُنٛد قول گویا تٔمۍ ٹھُکرو خۄداے سُنٛد قول ییٚلہِ وۄنۍ کانٛہہ پیغمبر سُنٛد قول تہٕ خۄداے سُنٛد قول پھٕٹرایہِ تتھ چھُ پیی تتھ کیاہ اجر چھُ تٔمِس تتھ کیاہ ثواب چھُ تٔمِس تور گژھو نہٕ أسۍ کِہینۍ البتہ أسۍ ہٮ۪کو یِتھ کٔنٮ۪تھ ؤنِتھ کہِ یِتھ کٔنۍ خۄدا وندِ کریٖم اہل بیتن دوس اوس تھاوان یِتھ کٔنۍ پیغمبر اکرم اہل بیتن دوس اوس تھاوان تہٕ تِمن ادب اوس کران یِتھے کٔنۍ چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہِ وٲجب یِتھے کٔنۍ چھُ اُمتِ مُسلِماہس پٮ۪ٹھ تہِ وٲجب کہِ سُہ گژھِ یِمن اہل بیتن سۭتۍ محبت کرُن یِمن اہل بیتن محترم زانُن ژوٗرِم چھِ کِتاب ہایے دیٖنی یِم کینٛہہ کِتاب اَسہِ نِش دیٖنی کِتابہٕ چھِ تِمن محترم زانٕنۍ تِمن عزت دیُن تِمن خٲطرٕ ادب کرُن یِتھ کٔنۍ زن مرحوٗم محدث قُمی فرماوان چھُ کہِ یِم زن اَسہِ نِش دیٖنی کِتابہٕ چھےٚ یہِ چھنہٕ محض اکھ کِتاب کینٛہہ بلکہِ اتھ کِتابہِ منٛز چھِ حدیث تہِ اتھ کِتابہِ منٛز چھِ رٮ۪وایت تہِ لہذا پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ چھِ فرض کہِ یُس تہِ اتھ کِتابہِ مس کرِ سُہ گژھِ اتھ
ये मुहद्दिस कुमी फरमावान कि बह ज़हन ति इमन किताबन इमन हदीसी किताबन कुरानस बिदून वजू यहाँ तक कि जिल्दस ते टच करान अगरचे जिल्दस बिदून वजू टच करुन मस करुन मुश्किल कहें मगर मुहद्दिस कुमी फरमावान अदब यह वनान कि अस गो न बिदून वजू अथ लागुन कहें अस गो न बिदून वजू अथ मस करुन कहें क्या यह सोरे अगर यम दीनी किताब यम दीनी कुतुब यम सारी द्रामत आयातो तो हदीसों पे लिहाजा अस गो गोड वजू करें तम पतन अथ मस करें यह अदब वनान तो पूंचम चीज पूंचम कथ अस निशान सह उलमाहन हुंद इज्जत सह उलमा इकरामन हुंद इज्जत इत कन्नत अस निश हदीस ते अल उलमा विरासतुल अंबिया कि उलमा अंबियान हंस विरासत उलमा अस खतर सह अख चीज युस अस वातनावान खुदायस ताम युस अस वातनावान पैगंबरस ताम युस अस वातनावान इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फरज शरीफस ताम लिहाजा प्रथ कस पे फर्ज सपदान कि सह गि पन्निस ज़बान कन उलमान इज्जत दिन सह गि ज़मान कन उलमान इकराम करुन मोहतरम जानन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमावान इमन उलमान मुतलिकन उलमाहन दियो इज्जत उलमाहन करियो इज्जत अमे मूजूबन न कह कि यह इंसान अमिस कलस पे दस्तार अमिस अबा कबा लगित ना बल्कि अम सस इल्म मूजूब करो अमिस इज्जत अम सद इल्म अमिस निशान इल्म अदब फहम वगैरह अमिस अमि मूजूब अमि इल्म मूजूब करो अमिस इज्जत न कि यह दस्तार अमिस पे कलस पे या बदल वजूहत आसि तो अथ सतन इमाम अली अलैहिस्सलाम ते फरमावान कि इल्मस करियो इज्जत इल्म सुंद इज्जत खुदा सुंद इज्जत अगर इल्मस एहतराम करक गोया ऐ कोरुत खुदायस एहतराम अगर इल्मस बेएहतरामी करत गोया ऐ करत खुदायस बेएहतरामी तो खुदाय सन्स बेएहतरामी पई पत सह कोत इंसानस वातनावान तो यम पांच कथ यम पांच जाय यमन जायन इंसानस पन्ने अदबुक रियायत करें यमन जायन इंसानस पन्ने अदबुक ख्याल थवन इंशाअल्लाह उम्मीद करो खुदा वन करीमस कुन करो दुआ अस ते गछो यमन पांचन जायन पनुन अदब हावन अस ते गछो यमन पांचन जायन पन्ने अदबुक ख्याल करुन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खुदा हाफिज फी अमानिल्लाह इल्तिमास दुआ لعنت بر اول لعنت بر ثانی لعنت بر قنفذ ملعون جانی بر ابو سفیان بر آل مروان بر زجر خولی شمر و ساربان بر ابن